awuhlale phansi awuluntu bantwana nina besilo imoschini nina besilo igusha esentini ayibhali Nkosi yami qhubeka nami Snake awusho ubani kwabani ubuyaphi angibingelele bafowethu lokuzana ngoba labo mjebhula balapha emuva cha angibingelele Nkosi yami ngokwegama ngoquality ngwabiyela kwesawabiyela shuthi ke ngahlala uLundi ngiyabonga shuthi ke unjabula mfowethu angazi ngingachaza ngithini kodwa nje akukhuluma Snake imnandi intro iyona intro futhi la ingoma islender featuring wena ke from ubhuti kunjabulo ungasichazela nje bazi ukuthi ngezwe kunotshwala kumnandi kodwa usichazele ukuthi ingoma ithi okay ngithe mangibingelela ngasengikhohlwa ngibingelele ubaba umkhathazi ngiyabonga ukuthi efike entweni yethu sizingane kodwa ngibingelela ubaba ngibingelela belu ngibingelele ushon left ngibingelele cha kodwa nje before babingelele bonke ngibonga uSimaliseke kati lo mfana wena ikho semumva uyasithola bo estudio asibekezelela ngoba siyamsanganela isikhathi esiningi okay shuthi ingoma ethi gijima sile passage le kanjabulo bengibiza yena ngogijima sile passage mungathulandela umlando wamaviki akhe esengasePhumalanga esebenza beungathi mngangathi ngokomzimba ngathi mangithi akaye kumsebenzi ngambona ngathi uya drop uyabo njalo mangabe ngina ngithi ngigijima sile passage uyabo sengimbona ukuthi into ethulu akade ugqoka useyawuqina yabo kodwa ke shuthi ingoma yasuka wayiqopha nje ngebongo zakhe kodwa akayithandi kodwa ke ingoma masibhanqa notshwala ngoba isikhathi esiningi ukuthi uyafika etshwaleni ufice izintombi zizimbi zonke unelungadakwa ubona usubona udlama abanye ongazibabona ezweni hayi cha siyabonga bhuti but singeke lokho ngiyazi lo ngathi nibuya ndawonye endaweni eyodwa umngani benu kusebenza kanjani e-studio ngoba ngiyalazi ne-energy notes kodwa mase kuthiwa ne-serious nenza ingoma kusebenza kanjani okay angiqale la ngikhiphe i-EP cishe qale iviki leli yaphuma ekuseni ngomsombuluko ntambama kwaphuma i-CD cover kanjabulo kanti kade sisekhaya ngoba lithenga imoto abantu bengasiboni sindawonye nemiyalezo engiyibonayo noma engizothiwa ibhiqeneke manje abakwazi ukukhipha kanye bonke sebexabene thina siyafisa futhi siyathanda ukuthi lafana ngathi uLundi into masiyenza ibe ngathi ngaba ngathi isikhathi esiningi mhlawumbe thina asiyikhulisi thina sizama indawo yangakithi ukuthi ikhule shuthi mhlawumbe noma ubani obecabanga ukuthi khona konakele kuthina sorry yabo so ngicabanga ukuthi nasikhipha imisebenzi yethu ngokuthemba phakathi kwethu ukuwela komunye kuwela kwami ukuwela kanjabulo ngoba masikhipha umsebenzi wethu kanye thina siyazi ukuthi iliphi ligoli esifuna ukulishaya okunye nokunye kuba inkulumo zomuntu yebo abokhohlwa la ngiyacabanga labokhohlwa la kanti nasineke yona futhi ukuthi singahlala nawe niba ngomsindo lapha emuva niba ngomsindo ningatitwa ibuko namagusha agqokwe la sonishaya kodwa ngicathi mhlawumbe mfowethu ngizothi mangiqeda ukwehlala estage ngizoke ngisuke egengeni ngingale emuva mina ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu besisabala
ngiyabahlonipha kodwa amandla okushaya umuntu nginawo kodwa khona abafana abadilelayo lapha emuva akunankinga ke lokho shuthi kodwa ngiyabonga buthini Snake Oh, besakhuluma ukudlulana kwenu ukuthi akekho ozolihlukanisa noma bengabhalani bebhaleni awukho ozolihlukanisa. Ngizothi mina oqala ngiyabonga ukuthi sisondelane noNjabulo. uNjabulo bewumuntu wenkonzo mbambeni udakiwe mbambeni ulokuzame uNjabulo bewumuntu wesonto cishe sahlala eMpumalanga esebenza kodwa sajwayelana umfana wangakithi ngiyabonga sekukhule sesikwenzile cishe engakubala okukhulu kunakho konke sawazi masihleli sithi sisuke ematshwaleni sixoxa indaba zokujabula sakhanda umcimbi kwathiwa uLundi lomntwana kwangumcimbi wokuhlonipha uShele owayengumholi weNkatha Freedom Party yabo sawenza noNjabulo sesizinto eziningi uNjabulo wathi mangabe suka eqeda ukuya kumsebenzi ngambonisa namama yamaqhinga ukuthi estradini kuphilwa kanje ngoba angivelanga ngathi kumsebenzi kuba ngibhorekile mina endlini ngifuna uzongichithisa isizungu masihleli ndawonye ubebuye ngayisho ukuthi ezinye izinto kodwa ikhona izinto esimasiishutha singanakile isishutho umuntu oseceleni ngibona lo muntu lona abantu into ayenza bayayijabulela singayenza into iphile isinqumo sokuthi kumsebenzi sathathwa yimi nje ngamcela ngoba ngangibona ukuthi umsebenzi uyambambezela konke angaba yiyo enkulu lo muntu lo kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi mhlambe noma wakhe mhlambe wangibiza manje uma wakhe wathi ngihlala ngengane njengabelungu bakhe uthe ngamavenje manje njengabelungu bakhe base-Eskom ngathi mangithe kunjabula ke umsebenzi ngampheleza ngamdrive ngeBM ngamhambisa umsebenzi wathi umlungu wakhe ufuna ukuthi ihambe eyomhlola ingqondo ukuthi uyaphila ngabe kodwa kanawo le legend 50 akanayo ngingekho hayi siyabonga kakhulu futhi siyabonga kakhulu quality siyabonga kakhulu futhi cela shayela uphathisa izandla set stage.